Candidato Presidente Repubblica numero sorteio Ida José Manuel Ramos Horta hamutu ko Presidente Partido CNRT Sanana Gusmao ihawana ambeno oikusi. Horta hosanana ia oikusi ho di halo kampanye presidensial volta daruak. Presença líder nação em rua ia ambeno nemos hetam presença Presidente Partido Democrático Mariano Asanami Sabino honia Secretário Geral Antônio da Conceição Kaloha. O objetivo atau apela mos berquadro militante no simpatizante PD atau vota para Ramos Horta iha volta darua. Iha oikusi Ramos Horta foi lalais-ni ocupa fatin dahulu ho votos ringung sanulu resensia atus hat tulunulu resin tulu. Kusi total votos válido hamrihung tulunulu resing hitu atus neng limanulu resing ida. Menurut elektoral oikusi deve registrado maka rihung 5 nulu resing ida atus hat sianulu resing 5. Ia volta dahulu Ramos Horta hetang votos barak liu compara ho candidato Presidente Repubblica selu ho persentase hatulu resing nem virgula nem persentu ho total votos hamutu rihung atus tulu atus hat hitululu resing hitu. Usi amben oikusi Gantri Milana VIP TV.